twisted tales. Prava pepeljuga. Napisale Dora Vagić i Sara Božanić. Pripovjeda Jelena Miholjević. Jednom, ne tako davno, možda prije samo 3 tjedna, u dalekoj zemlji, u jednom malom selu u tvojoj blizini, živjela je pepeljuga. Prava pepeljuga. Obitelji i prijatelji često su je zvali Pepa, a naša Pepa imala je samo 1 nogu i 2 štake kojima si je pomagala hodati. No nemoj misliti da ju je to ometalo u svakodnevnim poslovima. O ne, nikako. Pepa je bila vrlo vrijedna i vesela djevojka. Obavljala je razne kućanske poslove, kuhala, čistila, prala. Svakog je jutra pripremala doručak za svog oca, svoju maćehu i 2 polusestre. I pritom je veselo pjevušila i plesala po kuhinji. Jer ništa na svijetu nije voljela više od plesa. Pepin voljeni otac često je bio prezauzet da bi ujutro sjedio za stolom i doručkovao, pa bi obično u žurbi ispio šalicu kave, poljubio Pepu u čelo i odjurio na posao. Tog jutra, dok je Pepa veselo pripremala svoje slasne palačinke, u kuhinju su ušle njena maćeha i 2 polusestre i ljutito je pogledale. Istini za volju, taj je trojac uvijek bio nekako zlovoljan, ali tog su jutra izgledale osobito srdito. Pogledajte ju, opet umišlja da zna plesati, reče jedna polusestra kad je vidjela Pepu pokraj peći kako se vrti na 1 nozi. Maćeha i polusestre su sjele za stol i nervozno iščekivale doručak. Pepa nije mogla u rukama nositi lončić za kavu i šalice u isto vrijeme, jer se morala držati za štake, pa je zato koristila pladanj kojeg je kožnom trakom objesila oko vrata. Najprije je položila šalice na stol pred maćehu i polusestre, a onda je, dok je žurila natočiti im kavu, izgubila ravnotežu i prolila malo kave po stolu. Kako si tako nespretna, Pepa? Pazi malo, ljutito joj je izgrdila maćeha. Zatim otpije gutljaj kave i odmah mrko primijeti: ova kava je bljutava. Polusestre su također srknule gutljaj. A i prevruća je, požalila se jedna. Meni je pak prehladna, doda druga. Pepa se odmah ispričala i požurila im poslužiti netom napravljene tople palačinke. Djevojke, čekajte, danas ne smijemo jesti palačinke, uzviknula je maćeha dok je užasnuto i prijekorno gledala Pepu. Ali zašto ne? Začuđeno je upitala Pepa, znajući da su maćeha i polusestre uvijek rado jele njezine palačinke. Idemo sutra na prinčev bal i djevojkama haljine moraju pristajati kao salivene, ponosno je najavila maćeha. A sad požurimo po pozivnice, djevojke moje. Hajde, idemo, naredila je krenuvši prema kočiji. Pepa je radosno požurila za maćehom i polusestrama prema kočiji. Lice joj je obasjao široki osmijeh. Možda bih i ja mogla plesati na prinčevom balu, pomislila je u sebi, i baš kad je htjela ući u kočiju, maćeha je zalupila vratima tako da su se zatvorila Pepi pred nosom. Haljine nam naše saši i lijepo ispeglaj dok se ne vratimo, naredio je maćeha s prozora kočije koja se žurno uputila prema selu. Pepa je razočaranim pogledom ispratila kočiju koja je polako nestajala iza brežuljka, a onda se odjednom dosjeti. Mogla bi odšetati do sela i sama pribaviti pozivnicu za prinčev bal. I tako je, oslanjajući se na svoje 2 štake, hrabro krenula dugom,
prašnjavom cestom prema seoskom trgu. Kad je konačno stigla, tamo se već okupila gomila ljudi. Spretno se dogurala do prvih redova i baš u trenutku kad je posegnula za pozivnicom, netko ju iz gomile gurne tolikom jačinom da je izgubila ravnotežu i pala u blato. U tom su je trenutku ugledale polusestre. Obje vrisnuše u nevjerici. Što ova radi ovdje? Upitala je starija. Ne misli valjda da će ona plesati s princem? Rugala se mlađa. Svi su se smijali i prstom upirali u jadnu Pepu, koja je puzala po tlu, pokušavajući pronaći svoje štake. I baš kad ih je spazila, netko je stao na jednu štaku i slomio je. Gorke su suze tekle niz Pepino lice, koja je tako blatnjava, potištena i posramljena, zgrabila drugu čitavu štaku spoda i posljednjim snagama očepala daleko od podrugljive gomile. Nakon tog nemilog događaja, Pepa se uopće nije željela vratiti kući. Očiju punih suza zastala je uz prašnjevu cestu, osvrnula se oko sebe i zatim skrenula u šumu. Ubrzo je pao mrak. Tama je obavila krošnje drveća, ali Pepa je uporno nastavila grabiti duboko u šumu, sve dok nije bila toliko iscrpljena da više nije mogla učiniti ni korak. Sjela je pod drvo, položila štaku kraj sebe i zaspala. Odjednom se kraj Pepe pojavila starija žena i blago se smiješeći pomilovala joj je po obrazu. Bila je to Pepina dobra vila, a društvo su joj pravile šumske životinje. Lisica, jež, djetlić i jazavac. Budući da je Pepa još spavala, životinje su je nježno podigle i odnijele u drvenu kućicu na čistini usred velike šume. U toj malenoj kućici živjela je dobra vila. Životinje su Pepu smjestile u krevet, očistile je od blata i prašine i pokrile je za laku noć. Tako duboko i mirno spavajući, Pepa je sanjala svoju davno preminulu majku, kako s ocem zadivljeno promatra njezin ples. U svom snu je uvijek plesala bez štaka i bila sretna i bezbrižna. Sljedećeg se jutra probudila zatečena, jer nije znala gdje se nalazi. Prvo je primijetila lisicu, ježa, djetlića i jazavca, kako je znatiželjno gledaju s prozora, a zatim je osjetila ugodan miris koji je dopirao iz kuhinje. Polako ustane iz kreveta i sa znatiželjnim osmijehom uputi se prema mirisu. Dobro jutro, dijete drago, srdačno ju je u kuhinji pozdravila dobra vila i pred nju stavila punu zdjelicu ukusne kaše. Pobjegla si od kuće, zar ne? Upitala ju je brižno, pritom kimnuvši glavom. Ne brini. Možeš ostati ovdje, ali samo nakratko, dodala je. Hvala, odgovorila je Pepa sramežljivo. Slasno je pojela doručak te pošla u dvorište u potrazi za granom, a kada je pronašla jednu dovoljno dugačku i čvrstu, počela je s nje guliti koru. Što to radiš, dušo? Upitala je dobra vila Pepu kroz kuhinjski prozor. Izrađujem si novu štaku, odgovori Pepa. Novu štaku? A što misliš da tebi doista treba? Pepa je začuđeno najprije pogledala prut, a zatim u sebe. Nova noga? Upita uz osmijeh. Tako je, potvrdi dobra vila. Ali kako? Ne razumijem, Pepa odvrati zbunjeno. Zašto si umjesto nove štake ne izradiš nogu? Pojasni vila.
Ali ne mogu tek tako izraditi novu nogu, rekla je Pepa. A tko to kaže? Dobra vila se nasmiješi i nastavi raditi u kući. Pepa je odlučila poslušati savjet i potražiti veći komad drva od kojeg bi mogla izraditi nogu. Ovaj put pronašla je veći trupac, no nije imala alat kojim bi ga mogla obraditi. Što sad? Pomislila je dok je očajnički zurila u komad drva. U tom trenutku kraj nje se pojavi jazavac. Zario je zube u drvo i svom snagom ga počeo glodati. Pepa ga prvo zapanjeno pogleda, a potom, shvativši, oduševljeno pljesnu rukama. Zatim je doletio i djetlić i počeo kljunom fino dijeljati drvo, a ubrzo su pristigli i jež i lisica. Jež je bodljama strugao i brusio drvo, dok ga je lisica, tako fino obrađenog, premazivala svojim bujnim, kuštravim repom, umočenim u borovu smolu kako bi bio lijep i sjajan. Ubrzo je drveni trupac postao fino oblikovana drvena noga. Pepa ju je podigla i zadivljeno uzviknula: savršena je! Pažljivo je pričvrstila svoju novu nogu, oprezno napravila prvi korak i pala. Pokušala je ponovno. 1 korak, 2 koraka, opet je pala. U očaju je pognula glavu kada se na vratima kuće pojavila Dobra vila. Zar nisi zadovoljna sa svojom novom nogom, dušo? Ne mogu pomoću nje hodati. Previše je klimava, uzdahnula je Pepa. Mislim da bi bilo ipak bolje da si napravim novu štaku. Nije ti palo na pamet da si možda ti klimava, a ne noga, odgovori Dobra vila. Možda se ti trebaš prilagoditi nozi, umjesto da očekuješ da se ona prilagodi tebi. Sljedećeg dana Pepa je već s prvim zrakama sunca požurila u dvorište kako bi što prije naučila hodati sa svojom novom nogom. Srećom, sve su joj njezine prijateljice životinje rado pomogle. Nakon svakog pada, Pepa je neumorno ustajala i odlučno koračala naprijed, sve dok konačno nije uspjela prošetati cijelim dvorištem. Lisica, jež, djetlić i jazavac počeli su pjevati i pljeskati od veselja. Juhu! Bravo! Uskoro su im se pridružile u bodrenju i ostale šumske životinje. Jelen, medvjed, žaba, zec, vuk, vjeverica i sova. Lisica uhvati Pepu za ruku i zajedno su zaplesale u živahnom ritmu pljeskanja i navijanja. Nemalo zatim, sve su životinje radosno plesale. Čak je i Dobra vila mrdala stražnjicom dok je ponosno promatrala Pepin očaravajući ples. To poslijepodne, kada je ušla u kuću, Pepa je ugledala prekrasnu svjetlucavu haljinu na vratima ormara u sobi. Predivna je, reče oduševljeno. Tvoja je, mirno će Dobra vila. Moja? Pepa se začudila. Ali gdje bih ja mogla nositi tako posebnu haljinu? Na prinčev bal, naravno. Na bal? Pepa je upitala iznenađeno. Da, dušo draga. Vrijeme je da i ti zaplešeš. Ali ja nemam pozivnicu. Dobra vila posegnu u džep, nasmiješi se i pruži Pepi pozivnicu. Sad je imaš. U tom su se trenutku sve Pepine prijateljice životinje pojavile ispred kućice s kočijom koju su izradile od bundeva, trski i sakupljenog granja. Bila je to najljepša kočija koju je Pepa
ikad vidjela. Uzbuđeno je obukla svoju predivnu novu haljinu i ušla u kočiju. Izgledala je tako predivno dok se smiješila i mahala svojoj dobroj vili. Zbogom, dijete moje, i zapamti, ako vjeruješ u sebe, ništa nije nemoguće. A sad idi i pleši, 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 reče dobra vila. Hoću i hvala ti na svemu, odgovori Pepa i odjuri prema palači. Uzvanici bala u kraljevskoj palači već su se vrtjeli po velikoj plesnoj dvorani u ritmu glazbe koja se čula u pozadini. Pepa je neko vrijeme stajala i sramežljivo promatrala kako svi lijepo plešu, sve dok nije skupila hrabrosti i sama zakoračila na plesni podij. Bila je jedina djevojka koja je plesala sama, bez partnera, ali je njezin ples bio toliko čaroban da su ostali gosti zastali i zadivljeno zurili širom otvorenih usta. Čak su je i njezina maćeha i polusestre gledale u čudu. Je li to Pepa? Iznenađeno upita maćeha. Što? Nemoguće. Pepa ne zna plesati, odgovorila je starija polusestra. Tada su primijetile princa kako se i sam divi Pepinom veličanstvenom plesu. Bijesne od ljubomore, polusestre jednoglasno povikaše: Straža, straža, s mjesta izbacite ovu djevojku iz palače, ona ne pripada ovdje. Ova djevojka ovdje pripada više nego bilo koja od vas, odlučno reče princ, naredivši odmah svojim stražarima da isprate maćehu i polusestre iz palače. Zatim je prišao Pepi i zamolio ju za ples. Smijem li? Pepa se nasmiješila i pristala na ples. Njihovi su pokreti bili toliko usklađeni da nitko od posjetitelja nije mogao skinuti pogled s njih. Tako si lijepa, šapne princ i odmah nastavi. I kako divno plešeš. Nisam baš sigurna u to, uzvrati Pepa pokazavši prstom prema svojoj drvenoj nozi. Znaš li da imam drvenu nogu? Princ pogleda Pepinu nogu i ozareno doda. Pa što? Mislim da je to najljepša noga koju sam ikada vidio. Pepa je bila zapanjena njegovim odgovorom. Nikada nije mislila da će se ikome svidjeti njezina drvena noga. A kada je ples završio, cijelom se dvoranom prolomio glasan pljesak. Pepa se u čudu osvrnula oko sebe. Nikad nije doživjela nešto toliko lijepo. Vidiš, nisam jedini koji misli da dobro plešeš, nasmiješeno reče princ, uzme Pepu za ruku i otprati je do velikog balkona. Nikad prije nisam upoznao nekog poput tebe, priznao je. Pepa je pogledala u nebo koje je te večeri bilo obasjano zvijezdama. Dugo je sanjala o tome kako će jednom moći bezbrižno plesati, a danas joj se san ostvario i bila je zbog toga neizmjerno sretna. Znaš li zašto sam danas pozvao sve ove ljude u svoju palaču? Nastavio je princ. Da bi plesali? Princ je odmahnuo glavom. Ne samo zbog toga. Pozvao sam ovdje sve djevojke moga kraljevstva da među njima nađem ženu. Zatim se spusti na koljeno, uzme Pepinu ruku i upita: Pepa, hoćeš li se udati za mene? Pepa se zapanjeno prenu, povuče zbunjenu ruku k sebi i reče smjerno: Ali ja sam ovdje došla samo plesati, a i tek smo se upoznali. O, princ razočarano uzdahnu. Ali možemo biti prijatelji ako želiš, predložila mu je Pepa. Princa je to jako obradovalo. Da, volio bih to.
Oboje su bili zadovoljni dogovorom i ponovno su radosno zaplesali, ovog puta na balkonu pod zvjezdanim nebom. Kako se večer bližila kraju, došlo je vrijeme da se Pepa vrati ocu, pa se oprosti od princa, obećavši da će se vratiti. Životinje su je odvezle kući u njenoj šarenoj kočiji, napravljenoj od bundeve, trski i ispletenog granja. Doći ću vas posjetiti, obećala je svojim životinskim prijateljima na rastanku. Kad je otvorila ulazna vrata, Pepin je otac brzo dotrčao niz stepenice. Pepa, vratila si se. Čvrsto ju je zagrlio, a onda je primijetio da nema štake. Ali ti hodaš. Kako? Pepa mu je pokazala svoju novo izdjeljanu drvenu nogu, a otac ju je opet oduševljeno zagrlio. Osvrnuvši se oko sebe, Pepa je primijetila da je nešto drugačije. Nije bilo maćehinih stvari. Čak ni kaputi njezinih polusestara više nisu visili u hodniku. Rekao sam tvojoj maćehi i polusestrama da ih više nikada ne želim vidjeti, objasnio je otac. Otišle su, zaista. Otac je zadovoljno kimnuo glavom. Nitko te više nikada neće povrijediti, Pepa. Obećajem ti. Te večeri, dok se spremala na spavanje, Pepa je pogledala kroz prozor i ugledala poznatu sjenu u dvorištu. Bila je to dobra vila. Smiješeći se, Pepa joj je mahnula, a dobra vila joj je uzvratila poljupcem i nestala u noći. I svi su živjeli i plesali sretno do kraja života. Pepa i princ postali su najbolji prijatelji. Družili su se, igrali i osvajali nagrade na mnogim plesnim natjecanjima. S vremena na vrijeme odlazili su u šumu u posjet dobroj vili i Pepinim životinjskim prijateljima.